Malo le kainga. Mai tama pungin. Pung sapat ka ni. Videot ka ni videot may tahi. Pong ko tape week en tada te fete ke weekend ni matuka nga we he fia ko ha ma be tahi o tawai fai me whakau ngai whakakau ko ngai whakakau ko ia kai de-stress taimi lahi ngā o hatau tu hena ki e tukutukuangi atu ai ngahi hela ia ngahi nā nunga o aho mai ene uesia ai whakaukau pe mo kusino ka me ko hao ai ki heni ka koe ki vitia koe ni ako whikaakit pa moe MANAVATAPU pa koe faito'o MANAVATAPU oko hui koe faito'o MANAVATAPU ka ko hano ere me niti ko oko ngawe aki oko mea lahi koe talanoa pe koe ihe talanoa oko lava ke hanga o atu ai ngahi whakakaukau pa ngahi whakakaukau ko ia e toko ni atu ia ki a koe tatu tawhito ka koe oko ke puke tatu tawhito ke kansa oko to lahi ai si whahinga oko nau whetutaki mai whikau aki pia moe ka hae whenga tokoni ki he kansa pe hangi ko vidia o tātou teu lava tokoni pe ko tokoni ko ia ko tokoni atu whakakaukau atu mo ngahi mea ki whakakaukau ki ai pe lava ke talanoa mo koe talanoa mo koe i ngahi mea ko ke hoa aki ai he ko taimi ko tau puki ai koe mea lahi koe i ai koe irifia hangarewa he irifia o mai aloto haa pa ko tau iti tawawe he taimi ni pe ako tokoni atu e ngahi mea ko ia taimi tatau o toi lava pe o suggest at ka koe pe ko toi lava pe o wahe atu ka koe moi whaunga whakaku moi manawa e tokoni atu ki a koe i he mea koe pau te ai moi mea ke he ai te lava pe o tokoni atu ka koe e tokoni atu ki a te koe pe e tokoni atu ki a te koe i ho puke o hange pe ko a koe ki kansa koe si whahinga kuna wa o no e nau manawa o ai mamahi mo langa te tokoni atu he ngahi mea ko ia so ka pa o ke whakau mai ko hinga e ko faito'o ko ngā ke hanga o atu Hawaii pe ko i kai ako ka Hawaii ko ke mea and I'm not a doctor this is what I do I do the talking and I talk to people they come to me and then I suggest something that I also do hange ko whekau aki pia moe manawa pia ko mi aia o ko whai pa ko mea o ko whai i he faito'o MANAVATAPU o ko ui ko faito'o ko no inga ko uhinga faito'o ko something that you do to remove i he kusi o ka ko mea ko ngā eka faito'o ko talo i tau topa i Tonga mo ngā o eka rea faito'o ka ko ngā o eka faito'o ke pehe ko treatment it is a treatment but it's really ko faito'o o ko kau mo talanoa i he faito'o he ko hae o hinga o kau e mo talanoa o mahu inga faito'o ko hinga ko whainga talanoa ko te tawhai ko e ta whainga ke whainga i koe ke sio ke ngahi mea o kai ke sio ki ai pe alawa ke whainga i koe ke whakakaukau ki he mea ko ke irifia ki ai so
Koe MANAVATAPU, koe whenga e koe ke manawa kihe mea kihe tapu. Pe koe mea koe na koe oku ke whaingata ia ai. Pe koe mea koe koe ke whakaukau ki ai. Pe koe mea koe oku ke mamahi ai. Oku ke mamahi he whakaukau ki ai. Oa o pe koe na koe kihe langa. There is a way to think about how to ease your pain is to manava, but breathe in kihe pain. Ko ia, ko natula ia koe oi faito'o MANAVATAPU. Pia oku kofa moret ka pau oku, oku mauhala. Ato ko lahi koe ngā koe faito'o. Koe ngā koe video te dawa na wos hanko posi atu. Pia ko ilo pia oku mahino i pia au. Ai kikiwi ko ai loto ma fia mo ui. Pia ko uhinga e oku whai video. Because oku ofa atu kia koe oku ke whaingata ia. Pia iha taimi tatau o koe ke uwhia mau ke taki hala i koe. Oku kai ke uwhia mau ke confuse a motol. Oku e whaahinga oku nau fu fia mo ui a bito, and then they just take koe o koe ngahi vai, o koe ngahi ha, o koe iei, I can help you. Whakakau, I can help you ki hangata atu ka koe, please, don't just do that. Koe ngā ko fia mo ui. Koe ngā o fia mao ke whakakau le lei ki ai, koe whaahinga, aku nau o whanongo koe ke ilo pau ki au na whanongo nau follow ngahi fwoi a kau. Koe to kua koe ngahi fwoi a kau koe ia oku help ki hanau sino. Pia ko en koe te talatu ka koe pa mo whenga whare koe te tatu, please don't do that. O te ke whai mea koe ia, o te ke follow noa ia ha fwoi a kau. Pia te utalatu pia ki a koe, o ka pau te ke taha mau ke kansa, you continue to ai chemotherapy, pe koe ha a faito'o, ko wholoto whai ka koe. But I will help you. Te uto tokoni atu ka koe, whika o ake mo talanoa, talanoa ka koe ke ilo i be, o kui kai ke alone, pa kui kai ke tue noa, I ho o tau pia moe, pa moe whangata pa te talanoa ai. And I also, te ulava, o gai moe ngahi mea, te hanga o atu ki a koe, ke wakai I mo ia. Pea koe me ngahi mea, pa koe moe ka. Kono ngahi, ko ngahi mea koe whima te talanoa ko koe, he koe kau kansa tako lahi. I he mamani, koe mea wha mamani lahi nia. Oku nau cancer free, pe oku more e nau mea. Koe uhi, koe ngahi mea koe oku ai koe ke talanoa to koe ki ai, Pea koe hae uhinga oko rea pehe ai. Kono I ngahe ko whai moe e au. Pea ko whai e au I he lolotonga ni kono I ngā kiu. Oku hange ko haa ko teke I koe ai maha ki ke oa na hao ke te au. Pea ko hae whamon kai, ko whamon kai iyo. Ko whamon kai. Pea ko tahane whamon kai. Oku koe corona, ai pe koe a corona. Oku te kai ki puke au ai. But ka na o si close, very, very close contact. Pea moe positive people, ai mo ka kaina nau oku nau puke I he corona. Pea koe uhinga koe, pa koe uhinga lahi koe na koe oku ilo ai koe oku nai kai ke puke. Kono ngā koe ngahi mea koe nau koe ngā pe koe routine, pe koe mea koe oku whai ki haku sino, pa koe self-care.
tau te whito ki he mānawa, o koe whahenga mānawa, o ko whai ia he aho ke aho. Ko no haha no hinga o ko whai e ngahi mea ko ia, ko o ko whai e ngahi mea ko ia, ko hanga ilo o ku tokoni ia ki he sistemi ko hoku sino, pe koe ngā au e koe na koe e ngahi me mipa koe o hoku sino. O hange koe ha, o hange koe immune system, pe koe tau immunity ko tau tolu, o ku iai e ku ilo, pa kuai e ku whaunga, ka whaunga ko ia, koe ka whaunga pe aku, whaunga ko ia na ko ki ai, pe au train ki ai, koe ngā ke mao e ngai whaunga ko ia, koe ngai whaunga whakamānawa, tene hange e ia o tokoni atu ke ngā au e ko sino. Ko ia, ko tokoni o amanaki whai atu ka koe. I don't have koe kia haku, ke pehe kua haku vai aku ki kansa. It's mainly that I will talk with you. That talanoa mo koe ki o palpare mā mo pata talanoa ai ki. He koe ngai mea o ke mana wahe koe ke whakaukau ki ai. Hange koe ni o ke mana wahe koe ke whia mate. But you don't want to know that you're mate, and it's fair enough. Who wants to die? No, koe kia taha whia mate. Tau whia mo ui kotoa. Pea, te ke lawa ko tātānoa, te ulawa tātānoa mo koe i he mea pe he oku iai e ko oku iai e ku tau kei ki he mea koe. I work with people that have problem. He paparema family, paparema ki he ita, paparema ki he tā, paparema ki he alu koe na koe ai whakakaukau o mawhasia koe whakaukau i he ngahi mea. Ko tokonia, I will help you around that. Te tokonia ka koe i he ngahi mea koe ia. Ko taha he mea koe asa paten. And it's about, when we talk about truth, I speak my truth. O ko urea atu koe ni ko urea mo ni ko ngahe ko whita koni. Ka pea o ko ikai ko ha. You know, when I say this is real deal, I mean it. Ka hono uhi ngā hangi pēo ko talanoa atu koe mo waiwahat koe ka mo tolu. I know what I'm talking about. Pea i he time tau te tātu ka mato koe ka hato ke tāu ia. I'm not a medical doctor, you know. I don't know that much about ngā au e function koe a sino ma mea. But I know something that oku i kai ke whakamamafa ki ai mea. Pare kau toka tā, tamu nau tōru. Ka papa koe nau ngau pia nau tōru. Ka koe mo u mea oku whakamamafa ai me kau toka tā ke he pei. Pa koe mo e kau toka tā na nau toka tā medical doctor. And then nau mawahe. Nau mawahe na tolu mehe toke tāpe. O talanoa atu, i ngahi mea koe ni o talanoa atu koe ai. Mohono mahu inga, pea mohono whakamamani lahi, pa mohono aunga. Pea koe ngahi mea koe nina kei toki hoko peki mo nina e hoko pe ia ko osi lau a whi i tau. Ko toki kamata ke tiskawa ia e tai min a hono aunga. Pea ko kamata ke mafuri ake ni a kau sanisi o mea. Aia koe uhinga ko oko tui ai. Pako hinga ko oko talanoa ai i he mea koe ni kono aunga ai mea koe ni hena e. Ko kua umai ki whainga mahino koe ni ko hinga koe oku tui koe pia mo oku ofa i he tau faito'o whakatonga. Pia mohono whakakaukau. He kuai mohono whakakaukau ia ai o whima oki a koe. Pako tui au whima oki a koe i he sistemi koe o ako ko a tonga. Ki teke e tau whanau, pe awe mea ki a koi e tau whaitoa whatonga. O a koi ki he loloto, pe mohono momona, pe mohono ilo koe oku ike ke tau ilo ki ai whika ma tau whaitoa. Ko iai ko talanoa tu ki a motolo, pe moe ahon, pe mohono ngai koloa, pe mohono ngai alunga. Pea, o kai me whahenga una whima umai a eko whika telefoni. O kui ai mo eko email.
te hanga mention it. But please don't call me. O te ke tā mai, he kai kiu tari au, o i kai kiu tari au ha telefoni o kai kiu i loi. So, ko telefoni ko noa ua fitu o no tolu, nima, tolu noa. Pea text mai, ko ngā text mai ta ke ta whemanak, pa ke tala maa hingoa. Pea leave a message. Pa ko emaili ko Hayden lolohea@gmail.com. Pe ko Hayden, Haydn, Lohea. He, pe ko Hayden, Haydn, lolohea@gmail.com. Ofat ka motolo, and ko motolo ko na ko ka bau ke tui ki ai, please don't call me. He ko ia ko ta faito'o MANAVATAPU. Ia ko do fear ha ba wa ke ha. I just want ko ofatu ka mo tol o fainga da ia ko be malo mea